khapangni taku buhuk tai okta sakra rangno jatono ani channel lamsago tini tai kaisa topic tui phaika tini ni topic ongkha je mui kuthungno charge khlailangke kom khatni bai rang kabang kamai khlaimanai je mui kuthungno charge khlailangke long time harvesting khlaimannai je mui kuthungno charge khlailangke sara bosorno hatio demand tongnai omahai mui kuthung tuinai norok bai kok thaisa thuiso share khlainai je mui kuthungno charge khlailangke chung long term harvesting khlaimanai mane production beshi ongnai production ongoinai long time harvesting khlaimani mani to beshi profit phainai rang kamai ongnai kabang engke hatio demand tongo mane obo salbrum brum no amon jaita mui kuthungno charge khlaina nango borokni salbrum brum no nango obo hatio demand tongo umtui hai mui kuthungno charge khlai chung rang profit khlaimano obono demand kabang mane kabang demand bazar hatio demand kabang tongmani ni ko profit kabang ongnai oboni bazar chahida tongnai long time harvesting khlaimanai omhai top 2 mui kuthung tuinai norbai kok thaisa thuisu share khlainai puilano 1 number ongkha moso kaisa joton nukhungono salbrum brum nango mui songnan bangoinai hati potino lukurok hatini salbrum brum no moso payo o moso paiya omai kuno nukhung kuroi aboni bangoinai o moso ni demand bosor rebaino tongo o moso no chung charge khlaimalaga chung chini athik dia chung labo manong mannai chini yakong bai chung niji basai mannai chung niji charge khlainai profit khlainai chini rangni bial ba obab yakagui mannai o moso aba winter season ake सबसे लो प्राइस दंगो तामनि हिनबा ओ समयके प्रोडक्शन बेसिंगो खेती खाइनाय बांगो एकदम लोएस्ट रेट दंखा 80 टाका नि खामा असंखरिया अमनि साका 100 टाका हाय दंगो विंटर सीजन अखा आबार विंटर सीजन थांगैनाय जखन सामार सीजन फायनाय आफ्राके मसरनि दाम तुरुक कायथानाय आफ्राके रमनि 100 टाका 200 टाका हाय बाजाराव डिमान्ड दंनाय ओ सामार सीजन जखन तुरुक पाइथाना आबनि यागुलो रेनी सीजन फाइनाय ओ समयके वातोय निजारे जत बरक प्रोडक्शन खाइमाया हासेव खाइमाया आफाके हालाब्र हापुंग्र खेत खुसुग्र गसि चास खाइमानो गे बेबाक बरक चास खाइमाया ओ समय प्रोडक्शन कमंगो ओ समय बेसी मसनि हाई डिमान्ड दंगो 300 থেকে 350 টাকা हाई रेट दंगो ओ मसनो चास खाइबो जों आर्थिक भाबे लाभवान खाइमानो अबनि यागुलखे 2 नम्बर अंखा पटल हातियो रमनि बसरे बयनो डिमान्ड तंगमानि रिजन नो माने पटल खाइनायनि संख्या कम पटल खाइनाय हार्वेस्टिं खाइमानि कम हेंगे अबनि बागैनाय सारा बसरे बयनाय पटलनि डिमान्ड दंगो माने सालब्रुम नो लुकुरक पटल नो पाइसे एफानो पटलनि संख्या जेहेतु कम दंगो आबनि हातियो ओ पटलनि हाई रेट दंगो पटल लंग टाइम हार्वेस्टिं खाइमानो वाइसा फसल माने बयना लागे अब 6-7 मास हार्वेस्टिं खाइमानो लंग टाइम खाइमानो इंगे हातियो डिमान्ड दंगो अब ऑल सीजन नो 80 टाका नि खामा ओंखरिया पटल के 80 থেকে 120 टाका हाय ओ कसारनो टंगनाय ओ पटल चास खाइनाय बसुं रां बा आर्थिक सच्चलता खाइमानो जों रां पैसा कामाय खाइनाय जों निजि प्रॉफिट खाइमानो आव खापांनि लोगो सं नरक आनि चैनल मुइ कुथुंनि रिलेटेड भिडियो मांग नंनाय फिराबा किन्तुनि मुइ कुथुंनि रिलेटेड भिडियो रक आसुंनाय नाय करoi तहानो बेसी एंटरटेनमेंट जायता भिडियो रक सिनायो आनि चैनल के मुइ कुथुं रिलेटेड खुबार नि जे खेती खाइमा रक तैनासिके अबनि बाङैनो खुबार खाइमानि भिडियो रक किसा मिसा रुइ दंगो नरक जदि ओ भिडियो रक न चाजा गंकेबा आनि भिडियो न लाइक खाइदि शेयर खाइदि कमेंट बक्स कमेंट खाइदि ताई चैनल कतालं तखबा सब्सक्राइब खाइदि जतननो बेलाय हामबाय खुलुमका ताई
सालनि यागुलानो 2025 साल बिसि कताल फाइनाय जतननो बिसि कतालनि एडभान्स हामबाय याफारो जतनो काहाम क्रुं टंनि जतनो सागनु सुस्त माने काहाम क्रुं टंथं